Mao akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wo frame me Adwoa searching Sedem Honorable Sedem Amasaman Parliamentary candidate Sedem Bema yani edo ba yo udi agro ya ebesa do wako NDC member of parliament Sedem Amasaman electoral area Bema yani edo ba yo udi agro ya ebesa mo wako opposition hwe na wone Yaya Kasim ena eprio na onumpo no omba abamu da no Jiwa hu se po bi abua to form ama ye light echo off. Kiri no dimirika no oduru ho no ma fixe ni enya light. Che ye kwan tama Yaya Kasim emba member of parliament no. NPP ni Yaya Kasim na meka na asemi. Omba member of parliament no. Hwe ye kwan wa begu so ama yen. Afat nkwa na ka nam so eno abia so na odo ka enam so be ye campaign. Ni nyina ti ya nto ama Yaya Kasim NPP ni no ya nto ama no ana wo se dem ye di egidie ni ewe nyina hye omu ana ye to abama wo ye to abama wa de na wo ye he me ni wo kasa sisi yi ene Saturday Thursday ye da sumu Friday ye da sumu Saturday so ye sa da sumu omo so light no sedem ya ni do ba yo wo di agro ye be san so tu me ka kire private jet na odeko na mohwa video na da so na private jet ni inside na etwa gunu tim se nya asem keto akora ambe kai a Kufuado penso mo kura Kufuado se adenti wo jai national one na esi ho national private jet na esi wo de private ayi na ko mbe kai okuje to abrapa wo seda da Kufuado betu kwan bi wo seda ko ayi airport ayi ho no kwa jet ayi Kufuado travel documents nyina na kutano no ko radio station to radio station no de Kufuado travel documents no ne details ni nyina tudwa magana fo nyina te na nwa enna asemi beto odwa no enkofo so raise allegation and so raise questions say identity private jet na o say fit for purpose no wo na President Mahama anfa no wafa private jet na man ya oda hai standogbe na deputy chief of staff in charge of operations o on na esenka president 2.0 ko ba bi esi a ni hu nyina no sa details no na esu provide ye ko kan ya o say for security reasons intino mutim fa matuga for security there where was you when Kuja to Abraham radio station to radio station e dey Kufuado travel ayi nyina tuja ndi na Kufuado de no onye nipa Kufuado de mu di betuja no obi ntimi atake no wo wie mu wo hu ntimu andisi fo no minim o ze my prophet bi na abeka sofu bi no wo se Kufuado nyame so bi ye wade na mpa Kufuado nyanko share kamisi andisi fo Mesi Kufuado nyankopon etua mo kama akoma ade a mo de ye Kufuado nyina no won se atemi asa behwe mo amani si won wani guase etoto mo munya nwure na Kufuado nyame bekoso a expose mo mako saa mo andisifo mo tese minim bientikura na Ghana Fortimis kandi so low eko gina police station di o mo kokromoti tu abama mo na yeme television esan me dese na nyankopon pese utwa sa picture we nyina de kire o my Ghana for na 2028 ye ba ban mu bi mu a ndisifo a metwa trans ame na ye nya ba ban mu bi mu no na ndisifo mu ma ban mu bi mu Ghana for hu mu papa mo ntro ne mo niema mudi e wa ban mu. Ebusia for good evening. I hope saying na yo here. Response we me di ma Yewura Brian Echampo. Yewura Brian ni attacks na we di ko Yewura ba omi aso. Certificate ni ho. Certificate en ho. Who contested parliamentary primary who contested primaries? Ewosun for MP ewosun. The year 2004, Zoom for Antuabana Amman.
Wusaba BM the year 2008 soon for Antua Banamo. Wukosaba the year 2012 as that time near Rabaumia Ewa a year can sing. Sa 2012 no in another running mate since 2008 2012 ni 2016. Sa time 2012 no soon for Antua Banamo. Yen na yo opposition one so san opposition 3 times chair say soon for mpel. And I will free her equal abitifi. Abitifi MP wu ye. And omoto vote of sympathy at the mao. Ewo. Wu we ni check it. Wo vote in tia netiba form. Tia netiba form. Na ye uraba umia wa kwama party no. 2012 election as ye dunketia. Ekache in election are won at the polling centers. Aye raba umiako di court anapewie nyumre nyina oti court defend the party no. Where were you at then? Enne wo claim say ye die raba umiako ye Ghana fo antono adenti na wo constituency abetifi constituency ba umia wi ni ho nsusu wo lusu ye ba umia pawo hu ewa abetifi constituency attacks na wo di banenyu na kwa ufonu mu kra ye di uba kro mu nto abane mawo because wa jom nsase nyina afa omo nto abane mawo nne nto abane mawo china intino advice amedi ma won se wo ba ye yawraba umia frim na wo di eton hu etre delegate no so mbe tompo a ne jaisa Baumia all the way 2026 generated first in a beto abaman inti minuwa anka mekwa kwagima home na me di me support ama Baumia na menka se Ghana fo wure yefi yen ye ba ya medwoma ama wuye no ya antresim pa anka se asem no se ne sitie se da asem ni ko ye no emu ya wonti no ye nyina dia no tumu em ye duoma kotum e ba pim sabre enipa ne bi da so won san wo mo amenia they are innocent but na sam ne ya nti no ya ma ya nyada dia nhwem nyame anim no ye ye dibone ebinum da so damu a menia they are innocent mama time soja ni ofra sinfosu okodi a kire se galamse ye omko atia ono ani krom eye dollar power ho ye kun no mebo a ye fe no usu oti se Ghana for ye pagya emu se medoma amade no enanu ye yesakum soja ni baako oti se ka nwasem se medoma amade no chese MPP for de ye wakomapa ye wodonti no ye ba dia no bekusu amia ye mamade no be say mama ba nipa kum na ye simple every week be am sure for yan kunipa kro monitor media not less than 3 nipa ye kun various crimes say wadwirim nya de ba no eno so aba na so no so tiase eni nti no ene bako afa de adu obi a NDC fo yes NDC fo ene ayarigade da wo ye nyina no ofro ka oboa wontimi ntwam kumase ntra wadu anu apekumase ba bia tra na wan kasa ye papa ankwani mu nte woni ni colleague MP o mu nyina free boko no ene o maka kumase aje ayamba eno anu ye press conference bi hwensewuru bi papa mami wodie totiase ene brofu bi a oyi yinani wonom yesusane ye anu makoye na siremfo atebrofu cha kamfo mami brofu nie otiase ni yesusane na bagimi brani akeka kansem bi ni ade a anyway it's just a trivial yi but the point is say ya omunko hoy ayamba no press conference no minia sabi enkan ye no boko ana mebo ana yes enne no onyame to ba omia pono ewayi so tiase edi enti ene obi kasa ye mo ba omia din because onu na ne nam ehuja so onu ne ede ne koye ene onu na nsem o ye ntimi nya suman boni asam nkamfa ne unti no ye din kontompo sam kafa ne ho enti senda no ye sta ba omia hono dia ye nkoja ne nkoba duma ko ba fidi eye wonu ade to no so no a
ɛnam abotra ne nyame a ɔde no ho to no so nti no ɛnɛ no he's been exonerated ɛnɛ no nyame ada Roma deɛ ka to ba omia so bia no hwɛ nyame adom ɔte ase deɛ ba omia ka yi bia ɛnɛ nyame adom eti galamse asɛm no menua emu ɔya mese wo chia this ni bia no so onyanya hwe pɛ hwe ne mienu wɔ site a wotuo this ni bia be share bia one strategy and see I mean use so much for fake tax I and moving from site to site editing crofo sika ne crofo na nyamwa say I mean over the years ni nyina no ni suba no woni abrante zuba se wan wo mo suba mo mobilize crofo no mu di sanse ngono no ne ya frank crofo ya mo wo mo ya nye we sei nyanti no ba ya me de crofo ba book masefo ma na wo no tomre bi no anhwe ye e na nya nyankopon ena doye a Abraham ye nti onyankwa je de ma loto a etomre bi ehia se obeji ho bi kura tra wonchen omo mi nyina manfrafo ya mi no so afiri kumase fan na fa do firi ya jiwa mo abetra se am wako one of the best schools Premier League uwie na obonkusie ena mama okodi di akira da kire ba do che ba bie short ase enne no ye mo ye no dia ye hwe short ase menia me wie no san so a na masama ba ye odishen yewra mama enema no ya dos no do oti aze no free say oye smart ena no bibia no a onim say MPP ye ya me koka ye beka say owura fi hu nti no no ate committee no ayi no hu afirim enti committee but nyina no communication strategy you call it collaborative sort as here but me ya idi akire ade no de ensu a ye no munsuo no ye ntum nso a eni nti no sauti committee na the recommendations ba ye mama na ote ye sort as here eni ogino no kasa bia no a asif say afa no wo campaign mu na propaganda hudu a oye eni ade o ka kire say mo ba cha 90 days woni o chairman kwa na mo kan ye double track mbe ye free ho ye de ba say akchichide wonam kakran so beduru ba bi okro enti we be 2027 no ne ya ye free ho no me no kasa kranka enu anda du tumkenu me bra free so enne no aru na du so di abasa de no ye ntimi ya de 2027 enne ye national cathedral na Sami Okujeto is my brother. She's my brother, but oje no me mane ho. Asondan yi a yensi emanyame ne monyam metra o mai mu no abrante wo ye allergic to such a na ho bone e woni mu nti no sa na Jubilee House odi na no kogina mu kasetia ya President Kufuor hadi wo vide mail score wa mu nyina timbi o mo hwem sesebe me hu se besi aka no na odi na no gina mu ye nhranka nyankopon say no mean a person than my own mother. Just I. Mami we say, Emra minya odopa de mami we say. One foreign writer, be a friend of Kevin Shellington. The book could be our tray about Rollins. And the museum mami no she pata be no ye police, ye minister or they say Secretary of State in charge of education. That is all Boshipa. It was always yearning say, Mami no Mishiano. Na Mishiano no, I'm always happy. O ma unyansa. No wonder say book ba ko a nyame pa say just kasem kranka ba very soon beba. And only good manners for better life. On the trail forward no. Okay. She's such a great and wonderful person. Yeah. Mami na trail forward ni mami. Na ukogu mami ya no ma say. Na oni mpa ya obo. Oni mpa ya obo. Wan hwe ya na ekoyese na nan ma ye bone no omukọ ye ne esu ho mumuye. Wo de Okujeto ba bi odure no, de wanya wo. Na nso wa kirima no. Aposu wonyina nya sofu hunu bi o. We de o fan obenya na so twen, ono abenya na so twen, we onyanto o menchirima. Ono abegi na so twen wasase so. Hwe aposu wonyina. Aposu wonyina. Nya sofu akeke o. Nya sofu ayetietiem keke o. Wo ye sofu with distinct yipa. Why lecturer can you professor? Yeah. So what you say? And this is a nyame asempo and na ne kondo a wonu ano wa bobra. Mutwi tsena ho gu nanim ase. Amanyo semunti. And na report yi ba yi no.
mama ani wonti any propaganda ntino woso ade koye de wonim se me nim o kan se went kra national cathedral audit report ne beba yes because na dwene mu no yes na se be implicate be fe ba na ekrombo afa de wa no mesi nsu a ye nom no ye ntumu nsu a afa de oso de koye de ade a oman ni nyina de adwena hyem se national cathedral na onyame fa ne boa onto ntem na de oba ya se 1st July fa ko bompaye na saada no me ko bi die so na me bompaye pa se radio we dan ka mansuom fa na ka nyina ntum fa me ko bi so ti ase mo nwene NDC nwene. They must give a second thought to whatever they are doing. And then the mama saw the national cathedral ko eden and then e kodru on mo menia now ujina na twa imposing buildings a ujina national e hon mo a now do ani to etwa dan no a ni yetima kotwa gata enano sanctuary ni bi nkoka sema ade an sanctuary abrochire sanctuary fo nyina ase gata kese ade board nam se wo you an apology to adwuma wo ye no now the Ghana ha dey difficult Ghana ha ana NDC for na etimi di WikiLeaks ene no kodi nkomo ede nsam to ye so o ti ase sen na akufu ado na otuo na wonwini nkwagiri ze ena mrofo kra be ka bi mrofo no ofirimi krom askora hinzan enya ha ya na yeso ayensa bi de koye anasa we are living say baby atie no on an island we are living a global village sani America de esi ayetie no yeso ya de ye keka o so mote so ti ase ene nyame adom national cathedral no a mugu akufu ado anim ase mugu Joyce aye anim ase mugu wonyina anim ase mugu kumase sofo de say krampo akwasi buaten na chese eni die ngoro ho wa okoya che no ya enkofo ebinom ye kwasefo obi ti se abasu onyina yes eni kusibu aten de omo shede gomani mu ase sankasa especially so for kusibu aten look so mo kopa say John Mahama sankasa di animu no to nantwie ekopa na chew so mo kopa ma che o na so MPP so ka ho bi o ma mpo ma che wa yes so ka ho bi asofo pa no a wo mnim nyame dodo no a no ya o mo bo ayen eme ye baaye no ye ba ni ekoi na saka chidwa dodo said ye do mo koye in fact me wo boy kutia yen dodo no ade do mo fry cathedral report ibayi eya na metwa na meka na maka so fo mpanifo bi e wo so a ye trotron krata agu hu fitu hu peme ye sore ye no na me ni nyina wo nyame sem of fact you na for no sie so ti ase oh na se sie na me de ma no sie hwe ne ma ekoso na de ba chimbia u December sabasa enne taxes ye ba ya first 4 years ye taxes maku edu so no ya mfa bi amba mo de less than 7 months no mo yi tax me edu pe no empo de na eye kase wo mu eye levy eyi no covid eyi no e de da so ho mo sa de maku nwotwe na beka ho na de ba kwa Ghana fo ngu yen say oh na yen sika no se de dollar no mo yedu adwadifo no ankasa ene ko habo na ko haba ko busam nsam adwadifo yi niema ene eye quadrupled on the other to China for say dollar no omunya bi nto dollar aso mi beka no 10 cedis no wo internet go as I said drip machines e be den e be ye kwan no ama kwan na yi kwesi adai me ko pokwase yesi e freba bi tigopo a chain mayera yes baby I call na no Jenny obetumi di 10 minutes aye no o de 1 hour because pit holes galamsey holes na wo enti drip equipment na be ye adwuma no we say drip equipment kura na munhu a ene munhu say 6,000 no kura no eno 800 no eye de ono o mahu the aba system no mu a inkofo bi mpanifo bi di ayen register no ebe de galamsey no sesi ate agun ya me ni we no omo ye face off ase omo dede na omo ye wo appointment wo ne sa no ma no ene ya chichiri ya bom na sautie remonacha ni ideologies ntia ye de yoko boss na ma no a o se ye di omo ani ache na say oye bibi party ni benye didie e wo omumu
ne fiber ni nyina o kan say ye de wo ba ho a kwan obefa so a party faithfuls I wo NDC behu say oye adwuma ana say wa punish ana wa dio nipa ko na ni ama no be ena nkofo de ko enya ne nkofo akrakra o mumma no aka say investigation bi be koso report kra won tibi Gordon oye fi say interior minister be ka say 25th basa na course no oye review of CCTV nanse on sanka the same TV yes so hu sa ban we owo so no eye fu na ene a starting no ene de we atomo then divert attention ye de atom because eno ene be ye adwuma no okay enti yenya o obi I remind you say as ye refi say A+ eka say eka no publicly say Zoom lion e man discuss ade a watch wo nyai oh yeah or say Paul Adumochiri kan ho asem and Paul Adumochiri kan ho asem instead of going for Paul Adumochiri no or attack Zoom lion boss akosi say obetu abrab man no ansan do jai and pay yinchia honorable gift chumampofo honorable gift chumampofo for me let's pa did say no ho ye oni ni kru nti echi omu nyina no pay ni enfo say wusu so enka ho okay and then say you know take you off is anywhere here 4 cities 50% pay four cities ni take you off ene na before say be take you off no na just settings man or the be abetum na saade na ode ba ye ni say so ka say Shamima abeka ho bibi Shamima say yes Shamima say so was special government duty there abambe mafuo te say de hin wan chichi na oni a o me CEOs ni apprentices ni ho de na special say all the sa caveats na show say na be ya o tena bi hu say fu obi a special ye ni de ni wo ye hwan minister abeka minister Chokrata I issue statement to say wo matwam wamfa eti say no e was say won so mo wo 4 pump bi wo castle old castle e was say man central for the camera kusi wo ye hwe kai ba bubie obubu amode kwa hefa e bi so Jubilee House ketwa ba ko Jubilee House